General Secretary Kakasi Student Union KSU Sengkeme Usamla Donald Vithaba Mantakasni ulayo ban penskem kinongkit kam mathama jong Kakasi Student Union Rimuliang Circle Nagamentaka samoy terekam jong snam 8,000 arpsaw hado 8,000 arpnyo ya ketika jinglang pentemai nongkit kam kaseng layo ban penlong hapo ke Dorbar Hall jong kusnong nonglang West Kasil District hakabala seki lagi jing don rengkan langru kinongelam jong KSU na West Kasil District na Motion Road Circle kiri orang ba jong ketika thain bat kiwe ki nongkit kam pentemai ke KSU Rimuliang Circle ki kuntub yo samla biang boy sangriang kum presiden samla Elton John Lingdo vice president samla Dominic Harmau general secretary lembat kiwe de kit khot halaki jongi kerdan Aktif play, ikulas kam, Shakri Hop, Met Museum, Yakasi Students Union, Balengba Jongka, Gari, Bakajat Ndriu Kasi, Lengba Kijing Air, Bat Kijing Tunjuk Para, Rishwood, Lamanya Shop. Kita ada jongi kum makinong elam ki bahatman kita depan keren menta bakade ngidei kita ki bagerpang ban ngidei ki bahatmadu ban yada ya ka bring nyok terat ban ya kadong katani brokowe ban ya jadber di brokowe ngidei ban sim ya ka senja menta ban isya smaya ka por ngimdei ban insuwan hang ni tan ban wan snap ya ki cikren lan ingin wan bang itu semua sorong bang ide kita ki konjong kaki SU rengi wan hang ni na mentaban IT met ban mensim ban syakri ya kari ban kejat benriki brokowe ban ka benta ka syai kali ka por kolong pakai jik jeli trekam ka jongi kan ka Rimuliang sakin kolong bai nadu nasiliang ruwiang hadu ha atheori kata kadai ka jeli trekam pat nang le syadu syalang piter kadai ka cekak trekam ka jeli trekam jongi kan Kasih Student Union jongka Rimuliang Circle. Tengamdan sibut di kentin ki bakran hangnian rengga suai kublai kerpang ya paro. Bapin saya listuk ya listai ha kini kapur ka pemerintah ngin sapat ya kini ka kentin smai bakaduk ya wai ngakwa ban kentu ya duwe kum kisamla tuyan ta akor dak burom ya kibala he asan pimdei ban at syadam hakmat ki he kisan Pimdei banlong kita diberi pakdam akor hak din kateli katma kajungi persya ya kibar jela omba katma kajungi persya ya kiparado kiparasnam ngidei banlong kibayi kum kiparado kiparasnam Henry ngilong kibaya teli ban yakun persya na benta kiwe ban kijat benriu ngimwa banlong kinung tongum jongno lano hadu ba kani kapertei kandawai ngidei banlong kita kitrai ngidei banlong kita bayai ban syakri namta kari ban kejat berleu te ngamdal sibun ki kentin ha kani kapor te kikam nge banang ni sakmat kinang yan saprang ban pentelun nak ngosingan namta ka jing don ka jompi jing mi ki jompi ku pistama jong ka dong ka tani brokowe ban next kam bagi nong yalam ki bahajong ki jongi kinong ino din yang lanu kinyai don hasnda jongi bat kinong elam snong kinong elam kau kibedon lang handi kisiem kibriu jong kisiem bro kidon bat kisnran yang ngi bat nginang ya tristom nagawe bat kapor syawe bat kapor bat pensingan bat penhe sengiu yala kajong kari bat kejat penriu ti Islam KSU Rimuliang Circle Islam kaprinyo trapro kowe kublai sibun kublai syajangu Balai jong kari trekam lani ke constitution jong Kakasi Students Union kada kadang gunu kecing tengah dari pertama ya gunu tengah terekam dari kecing perlu pertama isamla jahat pensim ya kita di kentin skam dan itu pledge nomor dan namanya pok artikel balai dengan puli ini kentin sebab buat dari jawa ni isamla kari dengan mensim dia betul betul play ni pulau skam bat syakri hop Met Museum, Yakasi Students Union, Balengba Jongka, Yagari, Bakajat Ndriu Kasi, Lengba Kijing Air, Bat Kijing Tunjuk Para, Rishwood, Lamanya Shop. Somla Shop keluar pemberian ya kena lempung sekali. Jadi kot
Ilang alam kinongkit kam jong ki isu Rimuliang Circle. Hakani ganop haisni samla hopeful bon bindo maunai. Upadai Western Organizing Secretary jong ki isu CEC. Bah ubah ke CEC dalam pensyat yu kumurway naik in charge ya kadang kathan West Khasi Hills. Samla John Fisher Nongsiang Niru Padai Bupat Executive Member jong KSU CEC. Akan juga por como President jong KSU West Khasi Hills District Unit. Samla Spinder Singlengkoi Padai u Office Secretary jong KSU CEC berkunju unu samla ru KSU dalam pensyat kumugin charge ya kini kathan kedong West Khasi Hills i Serdar Padan Buram jong hima jangam Isukman sekadai berbidang rekat kami bangsa hilang ya kini kecil peskan Gatun Hun jong usamla Biang Boy Sangriang bat usamla Dominic Harmau iba Dangmentan dan Shim ya dikecil peskan banlong kita kinong yalam ya kaki isu banlong kita kisamla iban yada banlong gawat lam kesti ya dari bagajat pendiriu hak ali kathan berkunjuru Aparo koi beri punyong trap. The office bearers seperti members jong KSU West Khasi Hills District Unit. But ya boro i bayadan lang ha po kini kesaw kondro ibaya saki ya kini kesni kamu kerpang ha keba sesising nilalapan pentemai yang ya inong kitkam jong KSU Rimuliang Circle. Kajing pertemai borobor ya inok ikam jom gunung circle kapeni ba isamla ya ini syakmat isamla itrangir isamla kidan kata kamensir pasok ya habak ipai syakadiang syakabon syakmat syadin ban pek katnu kajing jinjar kajing syamlanat kajing pendiri berkunju kajing senjor hakabai dei bat kasong sukson kajing long terai kendo bersiap kajing yobor ha kalian kesensyar kadar berkalan hima sensima nasutunat ya pi ikun samla jong ni kadong kathan hamtam bagani kathan kade than border ba klamrit klanting pemi syakmat berpenyaso bagi isu banlong kita di first line of defense lani kita indong kada di bahakmat du ya kebri nyodrat di borok goi